Karbi Anglong Singing Superstar Season 4 Mega Audition Kapadopon. Lowar amrila penterang nokora rong arara tumame thang thurpak pentowar kache salampon. Karlitang longhut rong hang chikimo football tournament ang dungkiti kapathupon. KS Lamding Road Krokhua dong aroso Kesengpon. Perenifai Kret Troparni Dipu Club along Karbi Anglong Singing Superstar Season 4 Mega Audition Kapadopon. Labang soja meke Kecheng penon anta Karbi Anglong Singing Superstar Management Committee atum pensi cepatir pipon lo. Kecheng si online audition ahot bang Pharu Trok sosi atum cepate dun. Laso pen bang Pharu Hindra ingko ya topan Mega Audition Pharman along ingwai pon. Lapen labang so Mega Audition along bang Pharu isi atum aphan puthot ingwai pon thupu. Labang so Mega Audition Kapadopon along Karbi Anglong Autonomous Council at CEM Dr. Tuliram rong hang setami aluhi sarpaman pen cetong dun. Sohut MLA, EM, MSC doana tumta cetong tu. Labang soja megalong lunsipo SE Kathar, Bismo Hansi, Ras Laksmi Bora tumpensi Ingsai pon. Di Puben Edwinson Hansi report, Malong News. Kardom, bini niltum Karbi Anglong Singing Superstar hin pen Mega Audition doponik bom lo. Lasi anikan bang asonak thak nilitum lapuha keceng. Online audition pen data phi non Mega Audition pinyan dolo lasi la sorteng penil tum noning sai pon bom lo result bange moneng bia josi pi pon bom po lasi kadu gabe Karbilang Anglong solang duarat atum handa an sose pu nang cerap cito du pen labang so program an sose ke messenger phan la pen Karbi Anglong non uwe kimi turmi atum phan Karbi Anglong and Sihil West Karbi Anglong la pen Bisnat Karbi la Bisnat district Kidoan Karbi, made kapre kakai pestambe ladak nang cepati dun bom lo, aswateng mesin tum mesen alun se pidum handil tum ingwai pon bom lo. Kedam tang season 1 2 3 an stame tum mesen singar long lo. Non example sonjit rong hang post tum son stame non Karbi Anglong son cethang klub ason lo dak pensi niltum platform pipon lo. Aswateng si non kebang ji lang stame mesen singar panil tum ingwai pon bom po, lapen anso siang song pali din pan niltum unan ke cerap dun po. Ini Mega Audition long bang kuana bang karena cepat itu nih bang. Bang Pharu ini ra bang ingkora trok bag do kado gabe laso long penetum ceparaya ting bang ke bang Pharu si bag ingwai ponji posil tum non next round pan bang ke ceparaya pon lo. Anglong Singing Superstar Season 4 andung iti mate final nanti komentu ani sondele. La bang niltum non si mana adet bang patik telang athe non round ni round thom bag dolang ana pc sing la final stage bang leji thela non lam kinilo non bang Pharu sing bai po la sopen aphi samya ko bang thongkep la soning bai pon po ko la si bang kep la se hun mo la final round bang ka ko mo last tu po ase round bang non round pliason bag dolang ase hala so adet bang non marke niltum sing bai pon pele arat doan thomban stame ase non nilitum Karbi Anglong Singing Superstar Season 4 Pinyan Mega Audition cheng pon mom lo kecheng sini nilitum online audition si pipon online audition long kadu we bang Pharu trok bag do bang Pharu trok pen bang ini tum ingwai pon si bang Pharu ini la bang koira phoni so se ingwai pon la ha la se non la lang litum non cepati bom no cepati det pen aphilu bote dak pen bang ini tum bang Pharu sian ingwai pon po la dak non ke next ke theater round pusi po la pen de lo pote ni tum bang Pharu si pen top 30 an ingwai pon po bang thongke ingwai de lo pili pote ni tum bang ke top 10 pusi po top 10 de lo te mo finalist ke ni tum bang trok ta no bang phot hai lo ni tum ingwai pon po la sinon mat bang ke hala ha det bang putek thela sinon bang nitum theta round top 30 top 10 an padupon po non ke bang i bang ke an sinitum final bang ke grand final bang padupon po lalu yo Masuk cetai kan ni Karbi Anglong rat putini ke pasini ngatung son to bang. Abang so cetai bang ni Karbi Anglong rat pan ke pacini kang tung la pai lo luna ning khang tum do ke kana ning khang tum do sondak tang sikaprek tok bang tok jel hai ning khang ta do asi anutin ning khang kaprek po lasi lun ga ninghang atum an bang ke nali tum wang no nili tum lo Karbi Anglong Singing Superstar lo nali tum yang si lun pen career jese marji pongte nali tum dak pen tami melo sondak thak se nili tum ke nam tang sonjit rong hang binong timung pen de phutok bp Carolina mo to dak pen tum saide lo sinon ke wang jita nali tum singing pen a career yang si cepaman tung pote Karbi Anglong Singing Superstar along nang cepati to no nili tum unan ke nang bo ipi pon po
Lapente non dak Karbiang Long angkang cot kali nitum kaki tak kabo iha ang songan tan nitum alang nitum han sapudun ji kedam tang aporta dolo inut bahani Indian Idol long ate cepati dulu tapi alang tum ununde penapanan ke tanon unidat peman nitum ta bori unidat kali nitum ke bang je porta bori dun bompo lapente isi ke pachini lah lo Karbiang Long arat tum han bang ke ili tum karbia tum bang isi bang kace lardu nang la dal heja kace lar ni bang gelalo kace ja pumasi ceja thuret tik la bang sinu le cek te rong mana cek bu bang aningang oh karbia tum lasi la bang nang ni pe ya aya sontina holmu ta me inut pang ceng dulu bote kado beta sona ceng dun huru de tik tasi sobang nang ne sondak thakeda iltum kado beta chini la aprang ke ok Karbiang Long ke ok jorta inuvet la ok phi jorta inuvet tok bi ok jor pusi pupu tanon ke kado be chethang tu pluk lo la pujo sondak thaksi aprang ke Karbiang Long da la son lun chepate ke kan chepate ta ison sonvet kedam tang apor ke son kedam tang lo non da do bom la dance Karbiang Long dance ta elang to ison vet non ke kopi lo anutin da jo dance ahin da chepate padu dun tu o sondak thaksi aprang ke ladak Indian Karbiang Long Idol pusido lapente long bici du pu do angkala tum ta cheng lo misen lo ni ta hala dak cepati dun lang sondak thak lo ama phi alang tuming ton ko in ton ko ka phi bangke son lo avide lo cepati ning kan hini thom ke di ama sini tum atim tum chingwai lo hala tum ning kon cheng chede lo po itum cheng dun nak pama sini litum Karbiang Long Singing Superstar Management Team puni tum nang form lo 2019 aning kan lasi non ana do bom lo ama si non bangke ni tum cheng da phi bangke akapre am ta singing competition adu tupik lasi amat ahut mene kibi je siksak da ketik birum detik isi vera Karbiang Long lo pote program ta hini ke thom birum detik la bang nang ne ma pu jongsi bangan ta binang ne po phane kali hai athe anutin da binang ji sitame cepek nang ima pu sini mathada asi non bang ke Karbiang Long bang ke la so bang ka cepek bang ave detik ho ko mane yongsi program ke cheng lo bang te aphieng keng cheng dun fit detik la bang ke nang ne ma pusini hin pen pudam ji la sela malong news ke lang rat man panta mate nang litum la malong news man ta la sobot ke pachini man sini Karbiang Long rat man pudam ting la mate pachini man si nang litum hana chunuri lo je bang long si program cheng lo bang te cheng dun ni den ni ka che pek bang ke nang sot pa ba lan hen lo ni hin season 4 long nang chera dun bang ke powered by ke Arni Kime production ang tum ta chini lo YouTube channel lo Arni Kime production la pente ko powered by ke cutting and tailoring rong thang la pente sponsor la prize money sponsor mate trophy sponsor ke share production LGT production la pente LST enterprise la pente constellation hai long nang charab dun la ke atur bamboo industry lai hui hen lo peneng season 4 long nang charab dun se thetan de tana production dum se nang charab dun po nilum ta misen ben pachun bon pu busi ning je the pon lo season 1 ben nitu mang bom 2019 ben 2020 21 non 22 an lo non season 4 an lo season 4 an lo nitum kecheng ban samela itum Mayor sini lo non mat Karbiang Long kecari bang Karbiang Long Autonomous Council Dr. Tuliram Long hang kalau sud pentan nilitum alang panco papon sidame hal sud bangalang lipine asai do pen nang cetong nang le sidame penenga farman bai nitum kopai ke me pen alang li tame nang cetong lo nitum peneng la Karbiang Long Singing Superstar Mega Audition pinia farman mangke alang li sinang pu pipon pen nitum tani me ning cur ing samping lo athe komentu ni pen selang pan ka chong hok mane wang pen nitum hanta pini mesen nang khan pon pena kerap do pente pu penengen ke nitum long wang pen nang stong ma ditu ma program ta ardi do chera son si thek long lo la si ardi do pik po non ke wang je por ke pu la pente nitu ma kemang same lang phan nitum pajir do nitu ma kemang ge la thi uta kali nitum la Karbiang Long Singing Superstar kanin kamang ta bi nitum ma anin kan wang ta episode matela batai plia nitum padu la so batai pli long pen nitum phanta room mesen son free nang pipon te pu la so kemang chu hang dun lapen dalang tame nang cicak tekang lo nang pipo lapente nilitum zamela singing ahin mangke kapre dum ningkan dotang dele nitum tala art and culture ben cerab lo kapot kasi art and culture long ben tame nitum phala nitum akemang matela nitum han tame isi abajan nang thik pipon te pula so kemang tame nitum hangdun lapen dalang nang cicak tekang lo kasi support CM Dr. Tuliram long hampas tame nilitum Karbiang Long Singing Superstar Management Team ahin ben dalang lipanta suri kardom pajir lo lapente curup pigalo Amri konstituensi arlo kiong tung ahabar non puta habida tawar lapen inghan atawar si cihelat nang bom lang.
Lason si lower amri la penterang nokor arong arada tumta nonpu mesen atau bat cehelat dun longli. Alang tum nonpu ta inghan atau war si cehelat nang bom lang. Laso jok kiso kiun eka cepon lapen hiti borba ke cehelat ahut kisung tektik cetong nang bom lu. Lapen alang tum aphan racaria songja tumta Karbiang long termas kaunsila MSC kangwa ahut le mesen atau barang pipo put kece cakalon pada pik titilu. Bonta la hayu alam cake nonpu ta seme lang dang ason se mande doposi rada tumpen lam the cepak lang pon renti. Lasi prinifai kre trok arni terang nokor arong asar penjalin si rongarat hurpak tawar selampon. Wathat lang semen korsing teron report Malang News. Tuar heng no masih sorkar tum nang rapredar lo. Kasi ni tum pini tuar ce selam no. Mikar mithur ci pangrumen si ni tum dak hilik tanong gari ki dam gewang siksa kong pusi. Ni tum dak mikar mithur ci pangrumen si ni tum dak tuar ci selam no. Mikar doan mithur doan ci pangrumen si. Tuar heng no gari ki dam gewang sorkar tum tan ni tum phan nang rapredar lo. Lapan ke local emisi phantan ni tum chuneng ridam lo Mana local emisi uping muslai lasin chuneng ridam lo antan ni tum hanang rabre ontan non nengkreng bang jadi lo barla ko anne ke dam bang kasik saksan ni tum pusi dam bom tan ni tum hanang rabi puke nang rabre dela masin ni tum hidik ayatan ni tum cetai lo Ini lada karong asat sila kadi. Laso na anak isung si nilitung kenon ke rong arat cingrung si purpak si pinsu arlusu sarkisa tu purpak si nilitung laso tuwar ka hilig bu kanta nilitung macitay lo kacipa pleng lo. Napaan ang kilang le atima BGP ke development asong. Usia lang litum nang kacipu. Jong si uping apan BGP amen pen pahay lo. Kumatang ke nitum tawar lang mi ang tonta kisukun kacipon kaciban tanang litum mathanang nelo unang kacicak lo si unan pen nilitum cipaduk si vaksin nilitum. Prenifai kre trokarni korkanthi constituency teke langjon malongari chekso langso pathu aklamalong karlitang longhut ronghang chikimo football tournament ang dungketi kapathupon kedamtang chiti ni phai player ni pen pangcheng monse ang dungketi an pathupon lo labangso haja megalong alehi sarpo man pen Guwahati High Court advocate Rajiv Singh ronghang chetong don lason si Karbi lo charli asonga hin pen Robin Killing Joy Dhosterang pen chenglo katumta chetong don ang dungketi kapathu ahut atur kimi FC la pen Red River FC ang bongchi chephopon do kapathu ke mesena jok atur kimi FC atum se gol hini pen chepahai pon iglo labangso kapathu pon ahut ke langdun chari mate referee asai Berson Kramsa Rostom Lekthe Moheswar ong pia tum pen si claim pon lo dong mukak pen Daniel Sontimung report Malang News. Karibi Student Association rong Plimplam Branch Committee atum pensipatir pi ponsi kese krokhua dong sub branch ke singa jai me kedeng pon bangso me kese rong Plimplam Branch Committee me phusar porom timung pensi me chepahim phupon la penchun bang Edwinson Hansia hin pensi me ke phalam the jai pon me along alhi sar man pen kese Central Committee me phu Thomson rong pi chetong don lason se kese CEC adun me phu atur sing teron rong asar anpar ta kikhitang rong Plimplam LP School than bang ake hoisar Har Singh Kamsa kese Dipu district achun bang dihin ribang kese langwoku aro achun bang penchenglok ongdung kese aklem bang atum chetong dun simi RDP dun kese langwoku aro so kesing ponalong kadu kawe chedon sarpen Joy Komol Teron aphan me phula pen Sunil Keling aphan chun bang penchenglok prekjam at puche bak monsi ke klem ke plenglim kese krokhwa dong aro so paman pon Dipu ben Edwinson Hanse report Malang News. Dak Roman Plum Branch Committee under Krokhwa dong sub branch committee ke seng ponangkok lam thibang la puhin lo pini labangso Krokhwa dong area mate dak rong podo rong po pangrum et arong dak 100 years so se arong la aning kan silo labangso arong along non thang development avelak dak tuwar mission ave sub center ave asi lahai dak arong koson si paching thur ponji ma labang su kemat hapon jok sini lu tumpi ni dak KSA sabrans tame nang pom bon lo lasi dak arong risu jang pen
jingrum si labang suarong kepaklar ponji apan niltum bidi sore cipi seroi pensi labang so KSA pinidak KSA Sabran me phu la pen chun bang kong chun bang la pen central body penge bang kong chun bang me phu ala tum pini la sa the kam sa rong wang si joy sing kam sa community hall la long la dak lo chalia song KSA aro a unit nang seng lo mili ning sampik lo the aprang pen ta la dak prohodong KSA unit do boy pisita ning kan kepang bong akitikuk do kok ayoy nesi pini puthot seng thulo lage niri ningarong pik la pen thu pini la so unit aru seng kondet pen alang itum labang sola krohodong a unit matang te la so arat atum aphan lu chalia hin pen chenglok kado ka vi lahai rung pon po atul pi pon thek po ba atul pi ponang po pula so alam ni di alang le tuam phanta jungri dun lo la pen thu radak ni tum sa the gram sa rong ni kan pharu pining 2022 22 ni an ningkan pharu pling yer lo kaching thu rahin le pudam lo tangte ningkan pharu ke chok tang aphi wo phi sita ni tum sa the gram sa rong pen national highway kilometer ke thom do la sodak tuwar ave inghan ma tuwar la pen thu dada ki yun na lang ave la pen thu su che lang adim ta ave la sia ka sik sak du u ni tum aprang prang ke soi soi terang adin hut hutpat bunang pipi la supen ke nona apiana bangke aputpat pe ne po tanang pipe lo ya tanang pipe lo ni tum SDC hut ke charia hut Kongres ke charia hut non BJP ke charia hut anta ni tum la so kenang sot la ali tuwara ke ni pinangi puni tum pinang Jingthong along towar kahino parpe ka joka cheleng kisung Jingthong hawar rongjang phongpen chikem PWD ka cheleng kilometer phone do atowar kahino parpe ka joka cheleng kisung na BJP सरकार पे ना बताए कानिंजे परिवर्तन मते कचिंग थोरामो अतो कनो अंता लेलोपु bonta me chingthong along ke non puta kaching thur thek ponlong lelang hemkong long ke do tum sita me towar kahino parte ga jok abatai heno nang lo inut chingthong hawar habe barim hemari hanse pu bangphu munit ka chehla la pen hemkong long ke be ka tuma phan kisung hekdun long si jasemet alang li jongjung aja kong pen towar kahino malom semar pipon tangte komentu si sorkar atum amek tanggunji Prabjin pen kerap nang pajir pon serak nang jipusi Karbiang Autonomous Council kacari atau mapan kining di telepon. Jongsi kai kita panung kuk pulo tangte kebang dia pora hutke BJP apan but pitek telo pusi cing thongarar tum ningduk pen nam te cepat lang pon dedi. Botanang sopen korsing taron report Malong News. Hai tu athemane litum ladak rongjang phong pen siken laso pe cheleng ji atwar rat ta theglong laso tawar lasi nilitum celengle cedamde pulutangte gari motor mena ka cenam agari ta cedamune cibangune bojar bopat ke dam pensenglok sang ka chonam dam pirthe bojar tanat hukurbar ulukun ci hen pense aji kuno aji api seta menilitum chuponangko la sinilitum marat asotum ge sang le chonam non bate bojar bopat dam non sedame kanghor la pen ke kapar phang penderle ki un kali la simena akari setame la sojoine pensi akimile namnon abane namnon sitame kidam une karlun e pensi gari mane acham ke dam i mane kanahok i kahengno lepen ke dam une la sin ritu mena pensi mangjo ka phan chiki ye bate
arju thaya we pel sitame mena pen chupat duk si garian ke damunang ji sangan ke hemli nang ji bujar bupat dun long nai pusini litum mena mana chupat duk si la sotwar karya peseleng ya pan litum bor ila la sotwar ka ajak kiding ko an baka hilo dulang la la soda ke rongjang phong pen la dan kilometer fora asitim anlo sotwar kahino putheglo rapita menon ratchari non charibom BJP sarkar dobamang bong sitamedak local MSC alang litum penang litum kacing kicithan long lasandoma atheke nilitum ta kacithan kacimum ka lahelo athe election huda huda bangke jat penon sitame la sotwar ke pameme polote main road pena pot nilitum hailole polotangte la sotwar bang thuke ekdom prabjing ben siklem po pura ningkaning ko pramenta kachoneri ronga sorta dolo kachi chaga tumta dolo pen pinya poral sitame alam chi chakchot sita alang litum ta ke theglong le towar kalilo la sotwar le wangwete alang litum ta atwar se ka bedelo sitame alang litum ta candidate tum as sitame chithe kang long sitame kupi akama thapen tong ke la soda bangke asap ko salam je phana neng abedelo ne sangta nang cerap dun ji atwar alang tum abe ronga sor kachoneri ji ta ko alo ne pesan litum ke pine tangka don suri na ya phanle litum ki pugali sitame la soda towar ane na pe me theglo te bangjok le hai sita chupa melo nang putan litum ronga rat penta haprudi bakai bental litum kachoneri ongdung dogolo nikan ko pramanta asela tuar punon nangkerap nangituyong si thek bang theke wangji kilik laso emesiang hoi pothot nang apor nang le thusa rat pena bang nang letum kithabji ki pije phan bang kama tha pon bang arsik ponchat poloson se chisik lama magason la la hello la sini tumro sor la non jitu me tham tenta tu mi Keching siang deng dhan sriang kanga farman football tournament ke pathu ke pangching pon KSA upper branch committee tumpen chipatiri pi ponsi keching sia farman dhan sriang kang football tournament ke pathu ke pangching pon labang solong bi tungkrit trok atum kachipati dunjia phan amen che thabdun lapen keching sia farman manja sai ham lapen upper dilaji sirbo matumang bongsi pathu pon lapen upper dilaji sirbo matum 52 pen che pahai pon la solong KSA dipu district committee chun bang rakesh terang dihin ribang songjari chorong pi pen cheng lok KSA long ong tung KSA klembang lapen rat sai klembang atum alu hiaman pen che tongdun non ke bang ji phaikoni ni phai ke thom pen KSA upper dilaji branch pen kapatir pi pon pre coaching ingpu ponji puse mai phora strong hang pen than pachini pon dipu pen Edwinson Hanse report Malong News Kaching si pini upper dilaji KSA branch hin pen pini laso inter football constituency area vice Dhonsuri pini laso pathu along kecheng si nang tum media hoi phan manchitong don thek panang phana churolwa lapen pini laso ka khela ke bipon mane laso nanga chirap dun long ni tu maki hai dipu district committee pen manchitong dun akhai rakesh terang lapen nil tum laso akhela ki binang kok mate laso area along non kecheng si lapen laso adim along mate nil tum ki matha pon ke anso se mate ke paching thur point phan mate non uwe ki mi tum phan kakhila dula pachihung ye phan laso phan sinil tum laso football mate laso a tournament ki bipon lapen ahok alamang ke nil tum laso ha war bang ke a development bang ke chathan dok lo nil tum ha war bang ke kidugret poson no amane area tame backward ulang la sinon laso adim along nil tum ki bipon mage laso ki pawang noni prang evang ji apan lapen ansi paching thuri phan sin dum non laso pini laso football ajai mek ni dum pini kideng pon laso a match bang ge nil tum only 16 ta mate mane nil tum tame financial lo lapen nil tum ta kaduri mate ke bor ipon non si cheng silang pot si nil tum mo ke bang ji lang mang ke an sepathi pon thu po tame non ti bang ke 16 ta only mane kretrok la so tim sinon nil tum so bipon chol रे पिनी के पथु माने कांग पु चेंग लो मामा तेरा न से पथु पन पिनी ला के चेंग सी ला बंग के dak apart la ji atim lo la pen ki lapu ako isi bang ke manja sai ham atim men sit pini la so akhilap cheng pan lo mana la ke Dhonsuri angkang desi ke patma mate la ke only la ke Dhonsuri angkang chot mate Dhonsuri area wise la si nil tum pini bang ke la so tournament mang lan si bipon rikchot
Aki hai la pen winner bangke suri cap la pen which trophy lo la pen kirem tu mangke suri troxy la ta which trophy long pen dutuji third place tame la so ani final ani si first match teman si papathu pon ipo la pen ako dutulang man of the match duji la pen goal scorer la pen best player la tum pantan tum pathik pon do Pini 16 Oktober pini apardel ji KSA branch committee pen batir pi ponsi dak dhonsuri akang pi okol dhonsuri long football bang team red truck se 16 team bang pin cheng pon lo labang so kit cheng ang litum dipu district committee pen stami churun lo la pen la so ka det to tel tum pini football det pen abang ke nil tum lan so sel litum dak dhonsuri along uwe kimi tum non uwe kimi tum ki thur mi uwe tum ka khela ning ki hang pik tum do hala so ke thek dam long sin litum bang so football bang ja padel branch committee an pabi pon lo la so pabi pon den litum koma se player kemisen litum isi atim bang ke litum select mon si litum isi practice bon stamil tum ki akar bilo chalia song mate KSA pen la da ka branch pen litum isi atim bi pon po la det to pe non litum ki bang la football bang final det pulotang tel litum non ki bang je bang ke pre coaching stame apadel KSA branch committee pen dak apaldele LP school sil tum no 3 November pen bange pangcheng pon po lason dak sil tum dhon surya long ason surya kisung kapre ka kisung boyan tame labang so branch pen tum dipu district la pen central committee pen tame cherap chetur men si un ana kisung konama kisung ka kichali pen chenglok ki khela dula pen chenglok pinan kapre ka kisung Charjim prisegalong adaya be pin pen bang plikep raisia cham kidam nang ju etong phan kachiki mopon preni phai kre troxy ningkan suri hinra pho labang sorni karibia radatum tengneni labang sorni lake karibia khelong mekri alang roi ke man arni preni phai kre troxy labang sorni nang lelote karibia rada oklem jor titi non putadu labang sorni nang lelote karibia khya mekri lidung titi la sorni ke karibia khya phan arni ki komat kopia ke chokcha joine lone ke damtang ningkan suri hinra pho ningkan karibia khela pen dimasa khyang bong ron thama chingthor dutlu laso jok cherikin deng pen di phonat ke bang bom ihum karibiang long otonomous council of basalong bang plikep raisia karibia phan pang thek the ok chumpran atuma pran armut pon detlu ake the pen osomara phan anta pajok jese charchim brisega long basalo amatsia pran en lablu laso jok preni phai kre troxy ke kai ke ta karibia khe phan arni ke eknang manang koklu laso ningduk memer nia phan karibiang long autonomous council atumta man piponche national mon depu hokpon iglu aningkan wanga sonsi preni phai kre troxy ni charchim brisega long apa babe pin pena chamkeda matuma phan pining taka chikimo padopon laso hot karibiang long autonomous council CEM Dr. Tuliram rong hangsitame chetongdun lason si MLA EM MSC pen chenglok hamphang asong ja cherok dogara do anatumta chetongdun si chikimodun phelang pi pen bidasing teron report Malong News Allah itu puro bang kira isi atai kawe pila kalau tu masuk piro heken beda tu apran yang jatuh karun jatuh asalan semua akhar jam ringdo pengi tapi tu berarti Kaji kami melakukan kita dan guna cekai dia. Tapi nanti kita tidak sengaja pendekatan karena modal itu lakukan tengok Indonesia langsung. Tapi jalan mungkin pura lo nanti dia tinggal. Tidak stick selalu pencenglok dan pen stage pencenglok community hall lapen ke marti basu ke dalam pencenglok lapen nole ciri harus sinanggi dulu lada kemudian tumbuhan lada ini kemudian kota dan beti ajar kona lo laten karjelo termas konsisten ingkan sek 17 reacik lo kayak kecapcian ke kemudian pinangi dulu kasih komen beli tala kemudian lo ada kisari buat pinangi komisi tumbuhan kami kadang termas konsisten dengan lo rajin pen kami hidup pun dia pancing lapen kita kokalong da rang pen kesang hai nangji pulau langsung nang di mana tinggal guest house nangi pulau kami impon bombo
on prabjin pen tangko kononko lapen kita kan itu ala tumingkan ni segmen karjang autonomous council pen lako watangka maso atalon amen pen karjang autonomous council lah angkapen apon yang itu kami sini pining apon ko dan mungkin kerja maso charging pisek maso atalon namai kumonsi laki majeri lapen kita alang kumpul lalu nanti anda makai sesuatu kapitulnya dia paling Dongmokak Forest IB along blood donation camp ke parpon. Prenify Kretrok Siarni, Dongmokak Forest IB along Red Cross Society I hin pen cepatir piponsi. Donate blood, save life buat happy end pon pen blood donation camp aja mek pedapon. Bangso along Hawar Kehat Regional Council KSY se tum cetong dunsi VCP dun rinti. Hawar Kehat Regional Council KSY se amepu long sodar ingleng lapen kong chun bang edison tok dia tumpen cenglok penaan KSYC lapen KSA klembang tum VCP dun rinti. Lasolong KSYC Red Cross Society Thongnok Be College Arwa tum sitame cetong dun si ing samjin pen bangso aja mek kachun pon. Dongmokak pen Daniel Sontebong report Malong News. Litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klarda kabirta.